Aw ka ni Pangga, mao ni deserve nato nga padagat, bahalag simple basta aligri. Hello may buntag nimo ga, biyahe na tapadung sa punot kay hunas na perfect time para magtibaw sa bungsod nya natay mga kauban diri akong mga kaparyentehan gikan sa Manila. Unya kani atong biyahe as you can see balod-balod kay gidunganan ta sa huyuhoy sa hanging habagat pero kay nakaplano naman nga karon nga adlaw, maong karon nga adlaw jud ta mangadto. Dili man makarga sa usa ka pambot maong nang hulamta ni Manong Nunoy Plaza sa iyang subiran. Nga maoy gisakyan aning tulo niya atong gitabid. So karon abot naman ta diri sa punot, magsamok-samok na pud ta diri sa sulod, present ceremony nagsige nagpanira sa mga danggit diha. Napod tay bisita diri nga usa ka klase sa langgam nga gusto pud siya nga mokilaw. So mao niya nga akong papa nga perti ka ko gihana siya nakuha nga kitong nga iyang gipasa kang Janjan o gisaw pud ni Janjan sa iyang sungkit nga mura man tag-announcer ani sa liga. Bitaw basta makasuroy ning duha ka magsuon diri sa amo anya timing tingtibaw wa ila jud na updan si papa or kuyugan nila si papa sa pagtibaw sa bungsod. Kay kinsa may di malingaw ingon ani nga adventure no. Okay, so di na ta maglangay-langay kay murag nakakahiya naman sa atong mga bisita nga nagasakay sa pambot. Kani si Janjan wala pud siya nahuman og panungkit sa mga kitong, nagtutok pa lang nadaan ta sa kitong murag kahibaw na ta kung unsay destinasyon ana niya para jud na siya sa sinugba. So ana ila nang gibalhugan kay para matransfer na siya dito sa bulsa og mabutang na sa sibot. Ubay-ubay ang kuha nato ani nga time kay lagi ni huros man ang hanging habagat, maong di tayo mapapahiya sa ating mga bisita galing Manila dahil meron tayong maihaw at makilaw. Kay basta gikan Baya City no, mga fighter kay mukaon og mga presko nga isda bisag unsa pa nang aluto ang importante presko. Kay sa syudad manggod mga processed foods ra maoy madaog-daog labi nagtingbits na. Nya makasabaw-sabaw rag presko nga bangos ug tilapia kung Sabado sa gabi kay maoy may ting sweldo. Abi na lang wala ta ka experience ana di ba Pangga nya og di na jud makaya ang pag-crave sa bulad, mokol dayon sa parents nga magpadala og bunlis nga danggit. So ana no lisod ang kinabuhi sa city. Maong karon awato ni silang pagustuhan ato silang pasagdan kung pila ka isda ang ilang gusto nga kaunon, pila ka isda ang ilang gusto nga isugba or kilawon. Anyways, perte jud ka init ani nga time no, may nalanggani natin na agian diri nga punuan sa lobby na ay napasilungan si Janjan. Kay og wala pa na mo itom jud ni siya. Charot. So balhin ta diri sa channel ni Manong Albert nga busy og debone aning danggit kay lagi lami pud ni siya nga isagol sa kinilaw or lami pud ni siya nga kilawon. Lami man gani nga ibulad ununan tinula, kilawon pa kaha. Balhin ta gitlugan Pangga diri ta sa buntay sa atong gipanginhasan last time. Nya dapat mo suno mo ani ni Manong Albert nga stay hydrated kay permi jud niya dadon ang iyang tubig. O asa pud ni patarong ang aliwang o nagdala man og sinya uling. Bitaw Pangga amo ajud ning gipangandaman nga adlaw, nagdala mi og uling nya posporo kinahanglan walay mahabilin no kay aron dili ni mapalpak nga lakaw. Pero wala jud ni sa plano Pangga nga diri mi sa buntay manugba. Nga mo jud plano ato nga sa may pambot ra manugba nya butangan nato og mga balas aron dili mo tuhop ang kainit didto sa pambot. Nga maglisod jud ta og pag-adjust kay naman sa pambot dili ta free nga makalihok-lihok. Mao nag-ingon Pangga nga di jud ta mag-expect nga ang atong plano mao jud na mahitabo. Ingon pa nila expect the unexpected, di ba? Ako Pangga wala jud ko nag-expect nga we're gonna end up like this nga diri mi sa buntay manugba. Pero much better, mas nagustuhan namo kay ligwa kaayo diri ang lugar. So nagsugod na sila pangaon kay na ready naman ang kinilaw nya karon nag-prepare na pud ta para sa sinugba. Shout out sa atong couple diri sinong Junel og sinang Maymay. Shout out pud ko nila ninong Michael nga nakahapit diri kay gikan pud sila nagtibaw sa ilang bungsod. Nya ato lang ni silang pasagdan nga mag-enjoy og kaon diri kay kita nagpaabot ta aning sinugba kay nagdumot lagi ko aning sunugan og kito nga perting lami naapay kinilaw nga pagkalami jud kaayo mang wala ta nakaagwanta ni tilaw jud ta diha no. Lami man jud kayo nga mukaon basta naa sa dagat, lahi ra jud ang feeling nga magkaon ka while naglangoy-langoy or nanginhas. Unya kay luto naman ning kitong maong giunahan dayon ta diha sa ikog ni Tia Saling kay iyang ihatag sa iyang pinalangga nga anak. So di lang ta maoy na enjoy pud kayo si Steve diri kay lapad lagi kaayo ang hunasan. So I'm gonna show you the 360 degree view. Mao ni ang Muambok, lapit ra ta kaayo no. Maong di ta mabalaka sa biyahe kay lapit ra kaayo, pila ra ka minutes. Kay ani baya nga time ni huros ang hangin. Maong nagkurog-kurog ni akong cellphone diri pero laban gihapon, sige gihapon tagpanog ba diha. Nya pag human na magpangaon ako ning gikuyugan sila ni nang Maymay og ni Tia Saling kay manguha daw sila og singkoryon. Singkoryon is another type of seashell nga abunda po diri sa buntay kay wala kayo'y manguha. Nya extra pod ni si mama og punit sa iyang nakit-an nga usa ka buok sa mong diha. So mao to Pangga gamay ra nga mga kinaso na nga mong gikuha kay gamay ra man ang magkaon ani. So at this point Pangga padung na mi manguli maong mag shout out nako. Shout out ko nila ni Randy Tizon from Busan, Korea. Kay Rick Paschetti Vlogs from Maricaban, Santa Fe.
Cafe, kay Ma'am Annette Silarom from Singapore and Talisay, Cebu, kay James Omega from Riyadh, Saudi, Wawing Sitoy from Cordova, Cebu, o kang Ma'am Marilyn Tampak from Davao City. So salamat kayo sa kanunay ninyo nga pagsuporta na ako, kanunay nga pagtanaw, pag-share o pag-comment sa akong mga videos. Because of that, mamotivate pa ko sa pag-create og lain-lain pa nga content gikan diri sa among isla, sa isla sa Bantayan. So maura to pangga kay amo sa ning iduso ang pambot kay lagi na hubsan jud mi. Oy, thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!